Ghana Premier League and so everything at so and a day Sunday 22nd October 2022 na games na ebasono Asante Kotoko amaso lineup mo bo etia Nations FC no both teams lineup no ewa ha agene nyina enso etimi eba already two games enso etimi akoso awonsam yade eba anafe games no enso etimi eba no yagene nyina enso hunsam eba the league log no match day 6 no gusua enoso so you have broken it down at the amamo na fe no mahu dia no so etimi eko ansakra no ene yawuram at the others no enso etimi atwa so na bibia so etimi aye kama na chese na mepachaw ene day no na fe wo so watimi subscribe share na fa comment no enso etimi ebra na bibia so no enso etimi enko so bad power Premier League eguso eko so match day 6 no matches no so etimi toja na no Friday Akala Ese Bako ama Real Tamale United and so 8 Ese 3 Saturday no me pacho haso folk etina film and so entimi and shebi ama Samates and so entimi and shebia gede awonsam etimi ba Adriana Stars and so any great Olympics ebo ene day and so Bechem United and Brekum Chelsea and so ede boni awia nomiensa and games nyina and so etimi eba so intine for light game biaso entimi eniwo Dreams FC and Mediama SC and ebo Carrera United and ebo Fakatano and so etimi ebo Nations SC and Asante Kotoko ana eno so etimi ede eboni enso ewo ho abrenkese na bibia so no etimi akoso inso atreman tim no enso etimi ewuram na from Legon Cities enso etimi abo awia no miensa games no enso etimi baso after se uram ewani a ye fane se eye match week 5 no eba na wie me yakọ match week 6 no me pacho teams ni bi enso etimi abo mo dia with the lives of Samatesimo atima abo mo dia wie out you mom enso etimi abo mo dia ne ana dia kanom enso ebetimi abo Samates edikan our 10 points or the lead RTU tosumi no our 10 points Great Olympics ever born den ono so tosumi ensam our 9 points bibia so etimi koso bofo akatano enso ebebo me patchom toso 4 our 9 points uram our Legon Cities no amoso toso 5 our 8 points Asante Kotoko enso e born ne amotoso ensia our 8 points enso e inso atrema omo our 7 points bibia ni Ghost Stars atoso wotwe enso our just 7 points ho afi uram our tima ye fani se e Brekum Chelsea atoso 9 our 7 points 10 no e team I fani se Adriana Stars omo our just 6 points 11th position no enso e team friends se Carrera United enso our 5 a point Heart of Folk abatoso mako e 12 omo our 5 points 13 e Dreams FC our 5 points Accra Lions no etoso 14 almost our 5 points 16 a Nations FC our 4 afeurum nso awania ye fane se 16 and also Heart of Lions our 4 Mediama our 3 games among our 4 points etoso 17 and afi 18 a Bechem United almost our just 4 points and also 18 ekoso na bibia so enso etima koso kama yesum ye breaking it down ede ama yan atiefo na chesa yan toaso ene uram awe tima ye fane se ay Asante Kotoko ene Nations FC etimi ede ebo anina game na eba so no awunsam awdopi enso etimi ba na we enso ene ye fane se lineup ebetimi atodwa se bibia so entima ansesa we mu players omo so betimi astarte ede ama both sides no na bibia so enso etim akoso Prosper Dr. Nate Ogum ayo coach edema Asante Kotoko onoso ebetime the boy I find said Danlad aye Ibrahim ada gopos na Benyin Amwa enso ebetime aginam afi Nuruddin enso ebetime astart game no Henry enso ebetime aginam be na bibia so etima koso Sharif Muhammad no enso ebetime aka ho Augustine Japan in team Manum Lamte Richmond no enso ebetime
ebetima kan mukwara enso ebetima starte Kalo Ouatara aja Kalo no ono so ebetimi agina mu ede ama Asante Kotoko na bibia so etima koso anafe baba Yaya enso ebetimi aginam na bibia no enso etima koso na boy ayefo se Peter Amido aje boy no enso etima start ebra na se Asante Kotoko ne Accra Lions ebo anafi team ayefo se Ghana Stars ebo no ene one shy likely se boy no enso betima start from bench ede ehun nsam etima be no Peter Amino ayeso breaking ehun nsam Europe enso etimi ede aba entisa okọ bench wona bibia ansisa dia Peter Amino enso betimi atena bench Bernard Somwa ebetena bench Martin Amido so ebetimi atena bench Justice Nkuku Blay enso ebetimi atena bench ede ama Asante Kotoko Frederick Asare anafe Enoch Morrison ominyina enso betimi atena bench ede ama Asante Kotoko na bibia so etima koso nti we Kotoko lineup a yede ehun etimi eba na okọ Nation Asia Kasim Mengel enso ede the players no enso ababonten goalkeeper ono your friend is Ruben Osmani El Salom ebeda goal post no afi uram our captain fantastic your friend is Emmanuel Ayabuahin enso betima ginam Isaac Botwe na Phil Sulemana Emmanuel Adman Charles Aya Amponsa bosompem enso ebetima ginam Kwame Boateng Aminu Tiana enso ebetima ginam Prince Akwa Razak Samson omunyina enso ebetimi start game no ede amatin ayefane se Nations FC about 3 ana game no enso etimi baso enso ewo Kumasi ya na bibia so no enso etima ya kama Kwame Chase Sports Complex no ho we pacha urama game no enso etimi baso ewo Abrankese enti about 3 o'clock na that game no etimi baswa eno enye izekra na eno game etimi baso how to folk and samates eba no ana chese enwon sama Europe enso etimi koso ne nyina aye Martin Koopman ne nsama no so etimi ka na ne nsama ka ne se wase fort no na se problems ekoso ewa how to folk no eno so entimi info no opanyina ye fane se aye Martin Koopman na fe players amuso ejina mo edema Accra to folk ne mom in the fort no se problem no enso etimi free ne fane se national issue esan said the Blasters of Ghana mpono yeni wingers ana fe strikers amuso ebetimi ahye goal ede ama Blasters into each and every day Blasters ebo game yana goals no so it may find it difficult into problems ekoso our house of folk no in free near find say I am Martin Koopman name free near find say national no ho na no so it may free edeba for satwa so sa Ghanaian players no omojepa omuso hold ball instead of say be release ball and tem no omojegina ball so enso it may chepa yede ehun sam enso it may eba bibia so no etima koso eno Martin Koopman wono ene fane se coach edema Accra Hearts of Folk no nensam and ya breaking it down ede amamone Hearts of Folk enso no repacha enema ankoyi amfa mo Kotoko enso etime ba Kotoko esha omuso ebetimi abeda the two giant clubs and so our Ghana Hearts of Folk and Kotoko bet right now no enema enshada enkoye emfa mo sa Kotoko nanu ya na jese he said about we need 2 games after us here but House of Folk the win no and also intimi Emma House of Folk as just 1 goal in 5 matches and also there enkoye Emfama Continental Club Masters and a coach no and so it made in some Europe and so it made to drop bet open House of Folk fans now also the improvement of the team and also then so it made cause into bet Paul Premier League match day 6 will continue today and also we are no miensa and all games no enso ebetimi apaso na bibia so enso etima ayekama subscribe na share na for comment no enso etime bra na bibia so enso entimi enkoso